دما خوش ببینرین هجا ایرو 3 سبات 2023 روشان روژا اینی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا ام ایرو به اوکراینی دست پی بکن لیدرین یکیتیا اروپای جبو پشتوانی که خورد با اوکراینی ل پایتخت و کیو کومبونه کومبونا کوکه لوتقیا شرطی بنافکرن و جبو جزای نولس روسی او لزدانا اندامتیا اوکراینی یا لنوا یکیتیا اروپای بکرن ده وینا بریده حکومت آلمانیا یشی بریارا شاندنا تانکن لوپارد اریکر. لنوا اوروپا شریکو نزی ساله که یه دوام دکه. اوکراینا لپیشبری روسیا هول ده پاراستنه بکه. بدریج بونا شری هیره روش قد حسان نابه. ولاتین یکیتیا اوروپا جی بریا آبوری و جزاین سر روسیا یه هول دتن شربداوی بکن. دوی چارچوه ده ایرو لپایتخت اوکراینا کیوه لوتکه که برفره پیک هات. لیدرین یکیتیه جدوه و لسریا اوکرایناینا. سروکا کمیسیون اورسولا واندرلین، سروک کنسه اروپای چارلز میشل و پازده کمیسیون یکیتیا اروپای لکیوینا. لوتکه وکه پیاما ولاتین یکیتیه یا خورد اب اوکراینای تبناف کرن. جبلی اندامتیا یکیتیا اروپای ریو بر و پیشگیری بدن اندامتیا کیوی یا ناتویه. دمکی کوره و بران خوش با جوین آماده دکرده دنگ سینرین کود به ایرشک آسمانی پیکوره هاتن لیدان. لپشتی سیرانان آژانسان راگهاندن کو ت ایرشک هوایی یا موشکی پیک نهاتیه. لگور پسپوران پاکتین جزاین یکیتیا اروپای لسر داخوازن سر کمار اوکراینای ولادیمیر زلنسکی یا هند جوارتر سر روسیای بفرس کرن پردوره. 33 шахеди на їхньому рахунку. زلنسکی و واندرلین راگهاند بونکا او گهاشتنه تگهشتنه که گرینگ. لگوردانین فرمی آلیکاریای کتیا اوروپای یا با اوکراینای جدسپیکا شروه گهاشتیه نیزی 5 میلیارد یورو انگو 55 میلیارد دلار. دوینا بریز حکومت آلمان را دست کرنا تانکین لیوپارد یک جدا پوین پیشا سازیه با اوکراینای پجراند. لگوری نوچه روزنامه یا زود دویتشت سایتونگ که خود سپیره چافکان یا حکومت بریارا را دست کرنه هاتیه داین. را دست کرنا تانکین لیوپارد با اوکراینای دید هر کلیه ده گنگاز به پشتی که تانک ده پیشا سازیه ده ورن تعمیر کرن. هلبرینر چکانا آلمان راین میتال فاتساگ باو گیزلشفت کو باله دکشین سر نوجن کرنا تانکان. هلبرینرین تانکان ده بیجن اگر کیف بخوازه او دکارن جو بوان هلبرینن. بلچیکا لسر خزینه که رازایه بریا نهاری و بریا بلچیکا به صدان تانکین لو پارتیک به هنجتا ایدی پیوستی ناکن فروتبون شرکت که پشهسازی یا پاراستنی لی اف تانک نها بقیمت و قیمت بونه تی ادعا کرن جبو هر تانک که کو نرخوان ده نابرا 10 حتی 15,000 اوروی بو نها 500,000 اورو تی خواستن. حکمت بلچیکا نها دخوازه جاره کردن وان تانکان به بهای که معقول بکره داکو بشین اوکراینایی لی یاکو تی خویا کرن او یک قطن حسانه. ji destpêka meha zivistanî ve şerê li Ukrayna derbasî pêvajoyek nû bûye.
ئەو پێواژۆژی شەڕێ بچەکێ گرانە. ڕێڤەبەریە ئۆکراینە دە هەر فرسەتێکێدا بانگا چەکێ گران و تانکێ لۆبارد یەن ئەڵمانی دکە. وڵاتên Rojava ji bo şandina van tankan ketine tevgerê. Dema rewş wiha bû çav vegeriyan li ser Belçîka. Ji ber ku ew yek ji welatên Ewropa yê herî zêde tankên Lobardiyek li gel e. Li ya balkêş hikûmeta Belçîka ev tank beriya 10 salan bi hinceta ev tank êdî nayên bikaranîn firotibû şirketeke girêdayê Wezareta Parastinê. Bi gotineke din niha di destê hikûmetê de ti tankek got bişîne Ukrayna nîne. Niha tankên teqaüdbûyî ketine rojeva hikûmetê. Lê şirketa OIP ya ev tank kirîne nirxekî pir û pir zêde dixwaze. Di sedan tank li bajarê Tornay yê sînorê Fransa tê ragirtin. Şirket û hikûmeta Belçîka li ser bazara tankan hev tawanbar dikin. Les chars ont été revendus pour une somme. Wezîra Parastinê Belçîka li Duvnê di Dundêx ji radyoya Bell RTL re axivî got. Beriya niha nirxê van tankan ji 10 heya 15,000 euro bû. Lê niha nirxekî herî bilind tê xwestin. Maybe you can say I'm a visionary. So, no, there are other countries. Rêveberê şirketa OIP Land Systems li dijî dîayên got dibêjin ew ji bo her tankekê 500,000 euro dixwazin bertek nîşan da. Tê gotin li deboya şirketê nêzî 400 mûşekên zerxî hene. Ji nîvê wan zêdetir dikare careke din ji bo karanînê werin amadekirin. Beriya niha jî li şirketê mûşekê zirxiyê hatin kirîn û bo Ukrayna hatin şandin hene. Pekin û Washington careke din hatine pêşberî hev, Pentagonê ragihand ku wan balonekî îstixbaratê ya Çînê li ser asîmanên dewletên Yekbûna Amerîkayê tespît kirine. Rêveberên Pentagonê diyar kirin ku ji bo metirsiya li erdê çê nebe wan balon neteqandine. I have no idea what it is. It's been there stationary for about the last 35 Li ser asîmanên dewletên Yekbûyên Amerîkayê balonek ketiya rojeva welat difire. Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagon ragihand ku ev balon ya girêdayê îstixbarata Çînê ye. Pentagon iddia kir ku ev balon ji bo girtina agahiyên li ser cihên leşkerî digere. Berpirsekî payebilindê Wezareta Parastinê ji rojnamavanan re got. Serok Joe Biden, Wezîrê Parastinê Lloyd Austin û berpirsên leşkerî yên payebilind fikirîn balonê bixin. Lê ev yek bi gumana ku wê parçeyên wê ziyanê bide mirovan dest jê berdane. Berdevke Pentagon Tûk General Patrick Ryder ku bi telekonferansê daxuyanî da rojnamavanan got. Hikûmeta Amerîkayê baloneke çavdêriyê ya bilind a li ser xaka Amerîkayê tespît kiriye û niha wê dişopîne. Ryder bi bîr xist ku bûyerên bi vî rengî yên balonê berê jî qewimîne û got. Me tedbîrên pêwîst girtine. Berpirsekê Pentagonê ku nexwest navê wî were eşkerekirin jî diyar kir ku ev baloneke asta wê ya ji bo komkirina agahiyên îstixbaratî lewaz e. Rayedar diyar kir ku Amerîka li ser ciddîbûna mijarê bi rayedarên Çînê re têkilî daniye û got. Balon roja borî li ser eyaleta Montana, li eyaleta Montana çekên nüklerî jî hene bû. Eger balon were xistin wê encama xwe ya li ser erdê hebe. Herûha îşaret bi vê yekê jî kir ku bi taybetî riya balonê di ser dezgehên hesasên Amerîkayê re derbas bûye, lêbelê kapasîteya komkirina îstixbaratê lewaz bûye û artêşa Amerîkayê hîn jî tedbîrên pêwîst girtiye. Berdevka Wezareta Karêder ve ya Çînê jî bi daxuyaniyekê dest nîşan kir ku agahiyên li gor daxuyaniyên Pentagon hatine bi dest xistin, hatine lêkolînkirin û wiha got. Berî ku rastî bên eşkerekirin, spekûlasyon û mezinkirina rewşê ji bo çareserkirina pirsgirêkê nabe alîkar. Finlandiya û Swêd peyam dan ku wê pêvajoya endamtiya NATOyê bi hev re bidomînin. Serokwezîrê her du welatan di wê baweriyê dene ku heta meha têrmehê
اریکرین و جالی انقره و پیکوره لآریه کدن سناتورین دولت نیکبن آمریکایش سروک ولات جو بایدن را نامه کشاندن خواستن حتی پیواجوا اریکرنا اندامتیا نوی ناتوی فروتنا بالفرین F-16 بو ترکیه بدرنگ خستن. سەرۆکوەزیرên سوێد و فینلاندیا ji bo serlêdana endamtiya NATOyê binirxînin li paytexta Swêd Stockholmê civiyan. Di civîna çapemeniyê ya doh piştî hevdîtinê de her du serokan tekez kirin ku ew bi biryarin ku pêvajoya endamtiya NATOyê bi hev re bimeşînin. If I will answer, it's in our legislation, in our constitution. Serokwezîra Finlandiyayê Sanna Marin got, ev rêwîtiya ku dest pê kiriye divê bi hev re dewam bike. Marin careke din balkişand ku Finlandiya û Swêd bi hev re ji bo endamtiya NATOyê serlêdan kirine wev tiştanî ziman. Bi hev re bejdarbûna NATOyê wê di berjewendiya herkesî de be. During the past weeks have complicated the close and respectful. Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson jî got, me bi hev re dest bi vê rêwîtiyê kir. Dîsa em ê bi hev re rêwîtiya endamtiyê temam bikin. Lîderan balkişand serweyekê ku ew bawer dikin, welatên wan wê di demeke nêz de dibin endamên NATOyê. Her wiha diyar kirin ku ew di wê baweriyê de ne proseya endamtiyê wê heta lûtkeya NATO a di meha tîrmehê de encamên erênî derxe. Welatên Skandinavyayê Swêd û Finlandiya hîjdê gulana 2022yan piştî êrîşa Rûsya li ser Ukrayna serlêdana endamtiya NATOyê kirin. Ji bo bejdarbûna van welata pêwîstî bi erêkirina sî welatên endam heye. Rejîma Tirk ya ev yek weke kaxiza zextê bikartîne, dixwaze ev welat zexta li ser gelê Kurd û rêxistinên Kurd zêde bike. Ji bo endamtiya van welatan heta niha Tirkiye û Macaristan erê nekirine. Balkêşa ku ev her du welatên herî zêde piştevaniya Rûsya dikin. Bi dirêjbûna dema serlêdana endamtiya Swêd û Finlandiya ya bo NATOyê êdî li nava endaman nerehetî derdikeve. Amerîka ya pêvajoyê ji nêz ve dişopîne ji rewşa heyî nerazî ye. 29 senatorên demokrat û komargir yên Amerîka li ser rewşa heyî ji serokê welat Joe Biden re nameyek kişandin. Senatoran xwasta ku heta Tirkiye endamtiya van welatan erê neke ew firotina F-16 bo Tirkiye dereng bixin. Belê Tirkiye wê di çardê gulana 2023 de hilbijartina hem ya parlamento û hem jî ya serokkomariyê pêkwere îstixbarata Almanyayê encamên muhtemel yên hilbijartina Tirkiye yên li ser Almanyayê jê nêz ve dişopîne. Rêxistina parastina distûra bingehîn diyar kir ku rojnamegerên muxalefetên Tirkiyeyên li Almanyayê têne şopandin û gef li wan tê xwarin. Li Tirkiye dema hilbijartina parlamento serokkomariyê nêz dibe. Karşımızdakiler acaba hala aynı kör... Şefê rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdogan herî dawî ragihandî bû ku wê hilbijartin çardê gulanê pêkwere. Li gorî vê wê qedexeya propagandaya hilbijartina li Almanya çardê sibatê dest pê bike. Beriya hilbijartinê bi nod rojan ku weke dema herî germ ya propagandaya hilbijartinê ye li Almanya wê qedexe hebe. Wê di nava vê demê de nûnerên hikûmetê û wekîlên Tirkiye nekarin li Almanyayê çalakiyên bi armanca hilbijartinê pêk bînin. Têdîtin ku parlamenterên AKP ji îlûna 2022 û vir ve serdana xwe ya li Ewropayê û di serî de Almanyayê zêde kirine. Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah izniyle dünyanın neresinde olsun çıkar saklandığı deliklerin hepsini çıkarttı. Heta gefên parlamenterê AKP yê Nevşehîrê Mustafa Açıgöz ku hefteya bihûrî di civîna li Newsê de xebatên hilbijartinê yên li Almanyayê zêde bal nekişand. Piştî van gefên Açıgöz xebatên parlamenterên Tirk ket rojeva raya giştî ya Almanyayê.
هم ریوبریا پولیسانا فدرالا آلمان هم جی ریخستنا پاراستنا دستورا بنگهین کج استخباراتا نافخوایی برپرسیاره نرازی بونین کج بر هاویر دورا هلبجارتنه یال ترکیه دبکل آلمانیای بینکرن دشوپینن. ریوبریا پولیسان لسر مجاره جه چاپمنیا آلمان را آخوی و دیار کرکو برتکن کامپانیاین هلبجارتنه ین ترکیه ین لسر آلمانیا و انجامن و ین محتمل جالیه یکینین اولهیه و تیشو پاندن. لگورسازین نافبوری خباتین هری به باندورین AKP ین ده هلبجارتنه ده جالیه یکیتیا دموکرات ناو نتوی و تیمشاندن. ریخستنا پاراستنا دستورا بنگهین بحثا روشا روزنامه‌وان مخالف این لآلمانیای جکر اوها گوت. لآلیه کی آلیگرین حکومت هنه نتو پرستین ترک و راستگرین تندراو لآلیه دن هیزین مخالفتا دموکراتیک ریخستنین تندراو هنه. ریخستن دیار کرد که روزنامه گرین مخالف تین شوپاندن و هول تداین بگفان بین ترساندن و گوت. ارکامجی شوپاندنا روشه و دما پیوسته دستوردان کرنه. پشتی نقاشن لآلمانیا رژیما AKP خباتین خواهین هلبجارتنه در باسی بلژیکا، هولندا و فرانسای دکه. بلم درباس روشال عراقی ببن حکومت تا سروک وزیر عراقی سودانی ده نوا روشن زحمت را درباز دبه بین رغبونا دینار عراقی برتکن لدیجه ریوبریا سودانی زیده کریه پشتی وی که سودانی جه سروک دولت نیجبان آمریکای جو بایدن داخواز آلیکاریه کرد. سروک وزیر عراقی محمد شاه سودانی او سروک دولت نیجبان آمریکای جو بایدن دو بشه پیوندیه که تلفنی پیک آنی. کشکاسپی لسر پیوندی آدنا برا آلیان ده داخلنی کشاند. لگوری داخلنی بحثا برنامه آبوری یا حکمت عراقی او سروری خاک عراقی هاتیه کرن. هات دیار کرن کو بایدن پشتگیری آخویا جبو آلیکاری داینا عراقی دوباره کریه. هجای گوتنیت پایین ده 8 نهی ثبات ده شانده که عراقی به سروکاتیا وزیر کاری دروی عراقی فواد حسین سردانا آمریکایی بکن. حکمت سودانی جبر کریز آبوری یادنا و هفته این داویه ده لوالات کور بویه تنگاو بویه. ده دمکه کو حکمت لچارسری دیگره ده بین رغبونا دینار عراقی روشی آلوستر دکه. جبو چارسری روشی حکمت لسر هف پیامین هشاری ده. روشن اینی لإيراني مترسیدار در باز دبن طیبت لپاریزگاه بلوچستان هیزن ایرانی لسیستان و بلوچستان هیزک زیده یا لشکری بلاف کریه جبو پشتوانی سرهلدانی لإیطالیا و نرویجی چالکی هبون. خۆپێشاندان و چالاکیان سەرهلدانا ژنجیان ئازادی یەنکو بە قەتلکردنا ژنا کورد ژینا ئەمینی یا ژالیە پۆلیسên ئیرانê ve dest pêkirî di meha pêncan de ye. Wekî îniyên derbasbûyî li parêzgeha Sistan û Belûcistan bi taybet li bajarê Zahîdanê xwepêşandanên mezin têne lidarxistin. Hêzên desthilata Îranê ji bo dawîanîna xwepêşandanan hêzeke mezin ya leşkerî li parêzgeha Belûcistanê bicih kiriye. Duh li ser asîmanê bajarê Zahîdanê helîkopter digeriyan. Li gorî meleyê mizgefta Mekî ya Zahîdanê Mewlewî Ebdulhemîd ragihand, li Zahîdan herîkêm pazdexalên kontrolê hatine danîn. Li bajarên dinî Rojhilatê Kurdistanê û Îran, çalakiyên nerazîbûnê bi awayên cûr be cûr dewam bûn. Tevî dewambûna xwepêşandan û çalakiyan, zext û êrîşên hêzên desthiladariyê jî li dijî xwepêşanderan dewam e. Li gel binçavkirina hejmareke dinya xwepêşanderan, cezayê girtîgehê li ser hinek xwepêşanderên girtîde hate birîn. Di çarçoveya dijî binçavkirin û girtina çalakvanan de, duh pên sit kesayetên akademisyen bi nameyekê li dijî pejirandina 9 sal cezayê girtîgehê li ser civaknasê nav û dengiyê Îranê Seîd Medenî de nerazîbûn nîşandan. Seîd Medenî bi tuhmeta ku lêkolîneke li ser serhildana jinjiyan azadî nivîsiye û propagandaya li dijî desthiladariyê kiriye hatiye girtin û 9 sal cezayê girtîgehê lê hatiye birîn. Wezîrê Karê Hundirîniyê Îranê Ehmed Wehîdî de derbarê belavbûna pêla xwepêşandanan de axivî.
احمد وحیدی دست نیشان کر که نه لدجی خوا پیشاندرین گونجاون پێویستە چالاکوان di çarçoveya yasaya desthilatiyê de xwepêşandanan bike. Beryanniha ji bo pêkanîna xwepêşandanan serlêdan hat dibûn kirin lê wezaretê redkiribû. Desthilat ji bo gotarên li ser medya civakî têne belavkirin jî biryarên cezayê derdixin. Li gel xwepêşandan û çalakiyên li welat li derveyê welat jî piştgiriya ji bo xwepêşandanan her ku di çezê de dibe. Duh di heman çarçoveyê de li bajarê Venedik yê İtalyayê û li bajarê Osloyê Norwêcê çalakî hatin lidarxistin. Nûçeyên me bi dawî bûn her şad baxtewar bin.